kako da dekorišem dom uz kolekciju tradicija od 150 dinara, uz kolekciju priroda od 150 dinara ili možda uz glamur takođe od 150 dinara. Praznici baš po mom. Pepko, praznici po niskim cenama. Sok Happy Day 100% Orange 199 u Univer Eksportu. Mi smo majstori igre, male i velike. Igramo se s onim što imamo. Ne biramo mesto, biramo da smo zajedno. Igru vidimo i tamo gde se ne vidi. U pokretu, zvuku i u svakoj šari. Igra živi u svakom od nas. Zato je Expo baš ovde. Ovde živi igra. Beograd, Srbija. Ponosni domaćini međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Zašto si ga pozvala? Bio je tako sam. Super je žurka. Baš topla atmosfera. Kad bi ova noć trajala zauvek. Doneću krpu. M&M's, zabava za sve. Danas možeš da preskočiš sve što ti se ne sviđa. Od serija do postova. Ne moraš da živiš sa nečim što ne želiš. U slučaju infekcije vagine prouzrokovane gljivicama iz roda Candida, ublaži simptome i leči je uz Canesten 1. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. U vreme praznika lako se vidi da neke stvari najbolje idu zajedno. Na primer, Deda Mraz i pokloni. Ili telefon na 36 meseci i duplo više neta. Izaberi novi telefon i uživaj u prazničnoj ponudi, a ako preneseš zaradu u Jetel banku, čekate još 5000 dinara popusta. Jetel, sve što te povezuje. Ako tamo dole mirišeš na ribu, to je simptom bakterijske vaginoze. Tako da poslušaj moj savet i tretiraj to Canes Balance vaginalnim gelom. Jer samo sirene bi trebalo da mirišu na ribu. Ti ne moraš. Canes Balance. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Vreme je za najlakšu novogodišnju odluku za sve vas. Pune neizdrža ili bezbriža. Neobuzdane tragače i drage posmatrače. Multitaskere i fokusirane. Vas što želite promene ili ne biste menjali baš ništa. U A1 vas čeka popust do čak 40.000 dinara na novi telefon i Neo tarife. Mreža svih nas. A1. Kada dani postanu još naporniji i pojavi se gorušica, Ruporut deluje na simptome gorušice i efikasno smanjuje njen intenzitet. Ruporut, ne dozvoli da ti gorušica pokvari dan. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. A Ananas ima i sve za praznike. Do 50% popusta. A ima i za čist vazduh Xiaomi prečišćivači od 7.999. A ima i za poklone. Zelena jela set 9.990. A ima i za binđovanje Lenovo laptop 46.999 na Ananas, klik bum tras. Šta je bilo? Oni nikad ne dao da uđem u sobu kad mu dođe Tamara. Deco, stigli sendviči. Ovo su Lukini omiljeni. Carnex šunke, manje od 2% masti, bez laktoze i veštačkih boja. Sipaj 20 litara goriva uz MOL Move i osvoji glavnu nagradu. Mercedes CLA 180. Plus svake nedelje 5 poklon kartica za gorivo. Samo na MOL stanicama. Kod prvih simptoma prehlade i gripa računajte na Aspirin plus C. Acetilsalicilna kiselina trostrukim dejstvom ublažava simptome, dok vitamin C podržava imunološki sistem. Računajte na Aspirin plus C. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Akcija! Jaffa Keks 119,99. Kafe Kafica 200 grama 249,99. Akcija važi u svim marketima DTL mreže širom Srbije. Šta god treba, tu smo, komšije. This Christmas will be the best Christmas
It's always the very best time of the year. Family we know, find a way home. Da svakog sačeka poklon ispod jelke, požurite u DM. Omiljeni pokloni po uvek povoljnim cenama u vašem DM-u i online prodavnici. Kada je mokrenje otežano usled pritiska koji pravi uvećana prostata, Prostamol Uno stiže u pomoć. Prostamol Uno, tradicionalni biljni lek za probleme sa mokrenjem usled uvećane prostate. Kada vas alarmira prostata, reagujte kao pravi muškarac. Prostamol Uno. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Obrađeno Bačka meso za sušenje, sveža slanina bez rebara 699, svinjski but 499, plećka 479 u Univer Eksportu. Pažnja, važno saopštenje iz Narodne riznice. Sveti Nikola Čudotvorac, jedan je od najvećih hrišćanskih svetaca, poštovan i voljen među pravoslavnim Srbima. Zbog svoje velikodušnosti i dobrih dela koje je činio, proglašen je za sveca još tokom života. Hiljade porodica ga slavi kao svoju krsnu slavu i obraća mu se sa molbom da zaštiti njihove voljene. Sveti Nikola Čudotvorče, moli Boga za nas. Danas naročito, svima nam je potrebna pomoć i podrška naših svetaca zaštitnika. Narodna riznica uz blagoslov eparhije Žičke vam s ponosom predstavlja medalju u čast Svetog Nikole Čudotvorca. Biće vaša samo po ceni troškova pakovanja i dostave za svega 299 dinara. Poručite je besplatnim pozivom na 800 400 602 ili putem sajta svanikola.rs. Medalja je izrađena vrhunskim kvalitetom kovanja po najvišim standardima. Poručite odmah. Za sve vaše aktivnosti potrebna vam je energija svaki dan, ali vam umor može stati na put. Bayer predstavlja Supradin energiju, multivitamin broj 1 u Evropi. Naučno dokazana formulacija od 13 vitamina i 9 minerala može pomoći već nakon prvog uzimanja. Supradin. Možeš više. Maštaš o dugoj kosi? Elseve Dream Long, formula obogaćena vitaminima i ricinusovim uljem. Neguje i jača kosu celom dužinom. Isprobaj Elseve Dream Long Heat Slayer Spray. Štiti kosu od toplote do 230 stepeni. Olakšava raščešljavanje i stilizovanje. Kosa je zaglađena i do 3 dana, jer ti to zaslužuješ. Da, bila sam tu. Kad smo bili pobednici. I kad smo bili gubitnici. Kada smo još uvek bili za telefone vezani. I sada kad smo non-stop povezani, ludi za Poli, već 50 godina. Baš je damer 100 grama 79 u Univer Eksportu.